Haga Ialehkai Indian Premier League hapreng ke LSG Persia ke RCB. Aba phai shagana ke Ialehkai ke LSG kala khor ka nam job. Hadin bakalala ban pelim ya ke RCB da kentai runs leng baka DLS method. Bad haga ke Ialehkai umash ulala ban kamai hadu shis pa Khyrwit runs nak benta ke LSG. Haga Ialehkai Europa Conference League semi final second leg hapreng ka Starbucks Persia ke Rayo Vallecano. Hagan ke Ialehkai ke Rayo Vallecano kala khor ka nam job. Hadin bakalala ban pelim ya ke Starbucks da shigul lanot. Hagan ke Ialehkai second leg bad kumjuro kalala ban pelim haga goal aggregate da ar lanot. Haga we par ke Ialehkai hapreng ka Crystal Palace Persia ke Shakhtar. Haba phai shagar ke Ialehkai ke Crystal Palace kala khor ka nam job. Hadin bakalala ban pelim ya ke Shakhtar da ar la ka way. Hagan ke Ialehkai second leg bad kumjuro kalala ban pelim haga goal aggregate da san la ar. Haga Ialehkai Europa League semi final second leg hapreng ka Freiburg Persia ke Braga. Haga first leg ke Braga ke job da ar la ka way. Haga ke Ialehkai second leg ke Freiburg kala khor ka nam job. Hadin bakalala ban pelim ya ke Braga da lai la ka way. Bad kumjuro ke Freiburg kala khor ka nam job haga goal aggregate da saw la lai. Haga we par ke Ialehkai hapreng ka Aston Villa Persia ke Nottingham Forest. Haga first leg ke Not Forest ke job da shigul lanot. Haba phai shagar ke Ialehkai second leg ka Kynhun Ialehkai Martinez kala khor ka nam job. Hadin bakalala ban pelim sok ya ke Nottingham Forest da saw lanot. Bad kumjuro ke Aston Villa kala job da saw la ka way haga goal aggregate. Baleng bagana ke job ke Aston Villa kala yo ban Rung syaka final jong ka Europa League menta ka samoy. Haga Ialehkai Saudi Pro League hapreng ka Al Shabab Persia ke Al Nassr. Haga ke Ialehkai ke Al Nassr kala khor ka nam job. Hadin bakalala ban pelim ya ke Al Shabab da saw la ar. Bad haga ke Ialehkai Felix layo ban Thep Hattrick. Bad Ronaldo layo ban Thep shigol. Haga ke Ialehkai bad kumjuro kadai ka gol ka bashis pa jongo. Haga Ialehkai Saudi Pro League. Bad leng bagana ke job ke Al Nassr kadang jan bani ora ya ke nam ladu jong ka Saudi Pro League menta ka samoy.